Sugod. Sugod. Ay, apo. Day taman ti kukwa amon nga bigat. Ay man ba kahit ay naapo, manakpak ka ba ito? Ano naman kinidagiti na dati pakinabang kanyan. Napo, ang bahay. Ano man dagito yan? Gulay, lakay. Ay naapaw, amok nga gulay day tabakait. Ti damdamagag, paraan nga man day to yan. Natural. Si Daan, alangan nga paglaba. Si dahil manain? Nating manain bakait. Ay naapaw, bakait. Makatawinsan nga puro nating tisidsidain tayo bakait. Ay naapaw, nating manain. Amom lakay, tinatang healthy dayta. Di ka pa kidagyaman. Napaw, wala umaamon bakait tanateng manain. Ay naapaw, nateng tibigat, nateng ti aldaw, nateng ti rabi ay, nateng tumanin ti sumuno nga bigat. Ay naapo bakait, makatawinan nga nateng tisidsidain tayo bakait. Ay naapo, di ka pala na umuma. Ay naapo lakay. Amom, tinatang pangpahaba ng buhay dayta. Ay naapo, Lamo ka. pangpahaba ng buhay nga. Ay naapo bakait, kita tabaka takagugulay tayo, takanan nateng tayo bakait. Day, baka di tayo mutayin nga matay. Nya, lumaniklamo ka. Kasda lang aday itid mo nga paggatang ti karne. Oh. Ito pa kung ay taulam day ti nga karabasa. Takitak mo di ka nga matay. Emo! Imuriam! Nyamatin mo kukuanan. Ay naapo bakait, dataman tiyan ka, hindi napansin mo. Ay naapaw, dilaw manain. Nagregregatak na itabakait. Ay naapaw. Ay na po. Lakay. Dapat day dito padakkalam. Hanga day ta. Kunya? Ay naapaw. Kinakabalang inain. Ananwam ti gwapo. Nusaktan ng tula ti pusom. Tuladan na. Bumirok ka ti pangit. Tapnon matamtulang tagsakit. Kunya? Huwag man kayo. Ay naapaw. Pagtaltang na titaot pa ka.